ডিফু ৰংচুপি হাই টিয়ালং ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন পেন স্বচ্ছ ভারত অভিযান আসাই কেডেং ডিফু কাৰ্বি ক্লাব along Ingdeng Troxy HPYA amhang ke thek arni katalon Hamren rongsupi aru arwe nangkesun apor ansi PWD atawar haihui ke salam ajok rat kesun Karbi prime time long ben kaduka we phata kardom pajirlo non ber tang non pen arjikta dipu rongsupi hai tie long jang mini phai narkap arni dipu town committee atum pen swachh bharat abhiyan asai ke padopon along district administration atum cherabdun si ke pangthir asai kedeng ডিফু ৰংচুপি হিঠিয়া লং স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আমো কেডিং পনা সাইলং কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল CEM তুলিৰাম ৰংহাং পেনসিং পুপনলো লাবাং সো আসাইলং কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল চেয়ারম্যান হৰেন সিং বে ডেপুটি চেয়ারম্যান ৰিতেশ ইংহি EM আতু প্ৰদীপ ৰংপি অমৰ সিং টিসো জগত সিং ইংটি ৰতন তেৰণ MSC তুম ৰাম সিং তিমো মংগল সিং তিমো ৰিচাৰ্ড টকবি কাৰ্বি আংলং ডেপুটি কমিশনাৰ মৃদুল কুমাৰ মহান্তা কাৰ্বি আংলং SP ডক্টৰ জিবি শিৱা প্ৰসাদ লুমবাজং কনস্টিটুৱেন্সি VDC চেয়ারম্যান লৰেন্স ৰংহাং লপেন Pinan kithege dingatum chitong dun aluhi sarpo aman pen ka chitong dun Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen mailong ke jaipon ke labang swasai ke deng pon lake office towar rongrop ko sonsi Clark Chen pen ke donang jimala so phansi labang so sailong ke deng pon pose alang lini pening je ko sonsi Sikkim Darjeeling along ason Karbi Anglong district along ta Asamang bong pen Kangthirna district kiman onjima la so phansi bor I pondo Lasi anutina bangpu bang pitumta hemrit ronggrup office a hempen chenglong asontina longta kapangthir edja phansi kachuning ripon padolo lapen non bihu pilote longner cap town committee alongta keter care ke warjia phan truck pipon poposi Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen mailong lamthe jaipon এই টাউন এলাকা যিবিলাকৰ জাবৰ জোথৰ আছে লেতেৰা আছে সেই গতিকে ক্লিন কৰিব কাৰণে হেতু তেখেতে চিন্তা কৰিছে আৰু আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা আমি সেনচন কৰা হৈ গ'ল 7টা বেলেগে টাউন কমিটি দংকামুকাম হামৰেন আৰু বৈঠালাংশ আৰু বুকাজান আৰু লগতে বকুলিয়া আৰু দকমুকা আৰু হাৰঘাট সেই বাকি 7টা টাউন কমিটিৰ কাৰণে তিনিখনৰ এটা ট্ৰাক আমি সেনচন কৰা হৈ গ'ল চিন্তা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কাৰিকৰং DC তেখেতক মই কৈছোঁ যে তেখেত হোৱাৰ লগে লগে তেখেত মিটিং পাতিছে আমি আৰু কাৰিকৰং অটোনমাস কাউন্সিলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সেই দুটা লগ লাগি আমি এই কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ আৰু সেই কাৰ্যসূচী আজি বুলি নহয় আমি যেতিয়ালৈকে পৃথিৱীখন থাকিব যেতিয়ালৈকে কাৰ্বি আংলং থাকিব সেইটো কৰি থাকিম এই কাৰ্যসূচী আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত অসমৰ ভিতৰত বা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ক্লিনেছ ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে আমি বা ক্লিনেস টাউন হিসাবে আমি এইটো পৰিচয় দিব বিচাৰিছোঁ Difu Forest IB along BJP Difu Town Mondol Penon ke wangi Town Committee kilik kachapati aputhak kaching wai ke padopon abirta karnews along birta nangle Labang so kaching wai along Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron BJP General Secretary Ajit Kumar De Madhuram lek thela pen penaan BJP claim bang pu bang phiatum chitong dun mai along kaching wai pon lake non ke bang je town committee kilik along koson si Karbi Anglong town committee do anta BJP kachipai ejima la sopotaksi chithan chimom pon la so amai along ke pang cheng pon lake kidam tang jangmia chikluni phai pho arni dokmoka bokulia langhin lapen pini jangmi ni phai ner kep ani dak difunang pajutlo kapajut amai along kadu kawe town mondol do chitong dun pet pen koson si non ke bang je town committee kilik hut mesen pen ke haidun pamijima la sopotaksi chithan chimum rinti lapen town committee kilik along jongsi EC award along bangsuri phawater dokok pulote ward ke thak jalamta EM teron pen pachini Difu town committee ang kangka do kawe ward cap do ajhaga ward along suri photo se awater do lasinon ipong town committee kilik ke Difu town committee ward bad data thek lasi BJP atum pen mesana candidate ka chita junang jiaphan kinang sotapusi EM teron pen mailong ningji আজি আমাৰ ইয়াত ডিফু টাউন মণ্ডলৰ নেতৃত্বত এখন মিটিং ৰখা হৈছে যোৱা 5 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ এটা টিমে দকমকা লাংহিন হাওৰাঘাট বকলিয়া বোকাজান লগতে আজি হ'ল ডিফু টাউনত তেওঁলোকে আগন্তুক আহিবলগীয়া টাউন কমিটি ইলেকশ্যনৰ
পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই টিমটো ওলাইছে আৰু এই ষ্টাডি টিমৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত আমি পাৰ্টিৰ এই ইলেকশ্যনত জয়যুক্ত হ'বৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ পৰা ধৰি সকলো ক্ষেত্ৰত আমি এটা আলোচনা মিলিত হ'ম আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি আমাৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগিব সেই মৰ্মে এই ষ্টাডি টিমৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত আমি আকৌ ছেকেণ্ড ষ্টেপ আমি কাম আগবঢ়াই যাম Dipu Karbi Club along Pini Jangmini Final Cap Arni Ingdeng Troxy Hills Progressive Youth Association Amang Tek Arni Ketalona Berta Kat News along Berta Nangle HPYA amai pu enjoy tisopensi song alama pangjar ponlu apitu ingdei troxy HPYA mahang thek arnia kekta mai pu pensi ingthan ponlu mai ki pedo pon along aluhia man ben abarim difu town committee ak chairman mohon tiso abarim kesi inglong pho mai pu leon ingleng lapen kesi lamning roda mai pu simen rong phar pen cheng lok pen anar mutup chetong dun rad amai pi ke pado HPYA mai pu enjoy tisopensi chari ponlu mai long HPYA mai pu tisopen ke jai pon ke HPYA asong ke ahok pet karbia khai ke dukkelak along kachrap kachito dunja phansi lasa song senglo penang atum nang matha dun tahai tangka phansi ke sengpu sitame nilitum ke pini aryanta mesen pensi nang klembom wangbom lang anparta none prangta lasona ke mya sai along si chirap chito dunji puta mailok ke jai pon pado non malam sopor pandina pharman Berta Munton Poniksina A historical decision taken by Delhi factory owners. Leggings, girls pajama, full patiala and semi patiala salwar, Afghani pajama, ladies nighties, jegging, palazzo, long and short top, palazzo pant, pure cotton kurtis, girls t-shirt, collar and round neck men's t-shirt, men's shirt, men's track pant, kids shirt and t-shirt, kids pajama, choosing from this item rupees 100 to 350 only. The reasons behind the decision are downtrodden market trend, immediate stock clearing to pay out the financier earlier, etc. Lots of variety of cotton, chiffon, chanderi, georgette and rayon kurtis from Kolkata, Surat, Ahmedabad and Jaipur are available at the range of rupees 450 to 850 only. Branded jeans for ladies and gents, men's cotton trousers, men's track pant and kids. For both boys and girls, jeans from lots of items only at rupees 450 to 850. Sale only for 4 days, that is 6 to 9th of April 2018 at Marwari Viva Bhavan. For more details, contact 8955774747. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, dead to inject, jam pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here.
exotic showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Di namopi putat bertalong bang thulu surihini la krenar cap anikan nang kilut keceng pen hamren rong supi pen kaceleng penaan PWD atawar araje mumang kacelar dun dolo laso ajok hamren arat atum joy ke joywan kacelat awar sai longlo Bon setame penaan atawar krong bangke ningkreng pia hud klem dun depe non arwina kisuna por ansi ke klem keceng ajok rat atum penaan kacelat kisung ben cetong nanglo sonsi hamren hiti barim pen rong pirbi hamren hiti kimi pen Arong Jowe pen Parkong Tepi Hai Huya Tawata Asap Bag Arijang Pro Pronta Kajelat Sungkrung Sai Selu JCB pen Kipasur Ang Onan ke Inghan Man Era Jok Kanglit Kang Thera Joini Keng pen Kajelat Anta Sungkrung Lopusi Kajelat Aralatu pen Ning Jirinti Card News Sapheran ke Hundor Kro Hamren pen Nangki Lobirta Difu Girls High School along Ekal Vidyalaya Abhiyan Karbi Anglong District pen Anchal Achari Sanmilan Amai Jangmini Phai Troxy pen Narkep Arnian Ninia Parman Kepaman Pon Jangmini Phai Troxy Arni pen Pangcheng Sin Jangmini Phai Narkep Arnian Mesen pen Pachun Ponlo Labang Suki Pajut Amai Long Alhisar Po Aman pen Karbi Anglong Termas Council CEM Tuliram Ronghang Chairman Haran Singh Bay Iamatum Jacob Singh Ti, Roton Teron, Pradip Rongpi, Amar Singh Tiso, Emisetum Richard Tokbi, Mongol Singh Timong Lapen Ram Singh Timong Atum Chetong Dun. Mailong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Ronghang Pen Mailong Lam Thike Jai Ponki, Loka Charlie Henlok Khaya Moyarbong. Lasi, non Ekala Bihan Pen Kiklem Pon Karbi Anglong Arlo, Atok Ano, Loka Charlie Nang Jiapotha, Kiklem Ki Mepiklo. Non Kadokawi Ekala Bihan School, Humparo Hinira, Troxicap Ando. Lasi, non Humparo Pora, Humplikeb School An. Ke papaji along ta Karbi Anglong Autonomous Council atum penta nang Chirabdun Popota lam chak chipitika lapen ekal abhiana sa hema phanta Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen chiri selong like pekji phanta mailok lam chak chipitika atok ano school ke liye din school Karbi din jate osoma tum loka chal dia din kape hangji apha laso phan nang tum eko bidoloi tru pen nang tum kabori lagang ningarong pit no Namatum menke namatum non daga sarjo saji tu cupiduk pik na pen kita organization ba duk cupiduk mohen anse kai da tham lo je pininga banke 1 lakh school or India pen khuli ji kan puji aphan pathik laban Karbi Anglong tame laban double 540 ba ako pe pathu pusi moheta pachini Karbi Prime Time Birda Mangala Ponsi Kang Ton Poninglo Langit Montaka News Channel Tumi Thakme Kurang Tu